Pozdrav i dobrodošla. U današnjoj epizodi pričat ćemo o tome zašto ti nije potrebna još jedna edukacija, odnosno kako da lakše doneseš odluku upisati neku edukaciju koja te interesira ili ne i kako ja donosim odluke te kako u moru ponude koja nam je danas na repertoaru shvatiti što je ono što nama u ovom trenutku treba. Za početak želim s tobom podijeliti odakle mi ideja za ovu epizodu, odnosno što je to što me inspiriralo. Prije nekoliko dana sam bila na mezoterapiji i kada sam kasnije pričala sa kozmetičarkom nešto vezano za taj tretman, za one koji ne znaju, to je koktel vitamina, minerala i svih potrebnih kiselina koje su potrebne našem licu, vratu i dekolteu da se oporavlja, da blista i tako dalje. Dakle, ono što sam čula kasnije u razgovoru s njom me zaista inspiriralo i podsjetilo na ono što mnogi od nas rade. Ono što je ona rekla je da je mezoterapija toliko poznat i toliko cijenjeni tretman upravo zato što osim što nam se u tom koktelu ubrizgavaju vitamini i minerali koji su našoj koži potrebni da bi dobila apsolutno sve što joj treba, ono što u tom koktelu još dolazi jesu tvari koje pomažu razgradnji tih vitamina i minerala. Sad ja zaista nisam stručna u tom dijelu i ne bi se previše držala toga, ali vrlo kratko želim objasniti zato što je važno za ovu poantu. Dakle, nije dovoljno da u moju kožu uđe primjerice vitamin C. Zašto? Zato što se on ne može razgraditi sam od sebe u mojoj koži, nego mu je potreban određeni enzim da bi se taj vitamin mogao rastvoriti. I ono što se događa onda, kako mi je ona objasnila, je da zapravo mnoge žene, većinom žena, ali ima i muškaraca, koriste vrlo skupocjene i kvalitetne kreme koje su obogaćene ili hijaluronom ili vitaminom C ili bilo kom kiselinom, dakle uopće nije sad u ovom trenutku bitno čime, ali dakle unosimo jako puno toga na svoje lice, a da zapravo naša koža to ne može apsorbirati. Na primjer, nedostaje nam jednog vitamina koji će pomoći razgradnji nekog minerala koji nam treba i što se onda događa? Mi stavljamo to nešto što nam je potrebno, ali se ono ne može razgraditi u našoj koži. Što time dobivamo? Dobivamo to da smo potrošili puno novca i vremena da bismo svojoj koži dali ono što joj treba, a ona to ne može primiti. Sad, zašto je to mene podsjetilo na ovu, zapravo inspiriralo na ovu epizodu, je zato što mnoge žene, odnosno poduzetnice, to rade kada biraju svoje edukacije. Dakle, ono što vrlo često radimo je da upisujemo iznova i iznova istu vrstu edukacija, a da pritom ne razmišljamo o tome da li imamo pod navodnicima enzim koji će nam pomoći da razgradimo te informacije koje dobivamo. Odnosno ne razmišljamo o tome da li imamo temelje na koje će to gradivo sjesti. To je kao da učenik iznova i iznova upisuje 5. razred i stalno iznova plaća knjige i školarinu i sve, a nije išao u 1. razred, nije naučio kako se piše i kako se čita, kako se zbraja, a sad ovdje dobiva neke kompleksnije zadatke i ono što onda se događa kao posljedica toga je da si taj učenik potvrđuje pa očito sam glup. Jer ako svi drugi učenici uspijevaju ovo naučiti i savladati, a ja ne, mora da je do mene, mora da sam ja glup. Sad ja zaista vjerujem u osobnu odgovornost i vjerujem da je sve do nas, ali ne vjerujem da to znači da smo mi glupi ili nesposobni, nego znači da konstantno pokušavamo zadovoljiti jednu potrebu ili jedan nedostatak bilo znanja, vještina ili kompetencija na krivim mjestima. To je kao da konstantno na svoju kosu nanosim nekakav sprej koji će mi olakšavati raščešljavanje kose i da se frustriram zašto moja kosa ne raste brže. Zato što iako je ovaj sprej dobar i koristan i potreban i kvalitetan, ono što meni treba nije to, odnosno ne mogu dobiti u njemu.
Da bismo uspješno razvile svoju poduzetničku priču, odnosno svoj posao, ono što vjerujem da nam je potrebno jesu znanja iz struke, odnosno iz područja kojim se bavimo. Za mene su to psihologija i psihoterapija, za nekoga je nutricionizam, fitness, bilo što. Drugo jesu biznis znanja, odnosno znanja iz biznis područja, a tu spadaju biznis strategija, prodaja, marketing i tako dalje. I treće je pitanje mindseta. Ono kako ja doživljavam uspješan biznis je onaj biznis koji zapravo sjedi na tom tronošcu. Dakle, ako si nakratko zamislimo taj tronožac, znamo da ukoliko su te 3 nogice stabilne, tada i mi koji sjedimo na tom tronošcu možemo biti stabilni. Već ako samo jednu od tih nogica iskrivimo ili olabavimo, mi više nismo na čvrstim temeljima. E sad, tu je upravo onaj razlog zbog kojeg mnogi biznisi stoje na vrlo, vrlo klimavim nogama ili padaju svako toliko. Zašto? Zato što se ljudi uglavnom usmjere na samo jednu nožicu. Pa onda ili iznova upisuju stručne edukacije i pitaju se kako to da oni nemaju bolje rezultate u poslu kad toliko ulažu u svoje stručno znanje. Tu mi je jako važno naglasiti da ja zaista vjerujem u to da moramo stalno i redovito se educirati kao stručnjaci u području u kojemu jesmo. Ja prva iz tog razloga plaćam kada idem na frizuru 30 eura, a znam da bi mogla negdje i 10 eura. Zašto? Zato što je meni važno kao klijentu da znam da se moj frizer redovito educira. I znam da neki ljudi uopće ne vide razliku zašto neko šišanje košta 5, a drugo 50 eura, ali ja kao klijent vidim, zato što i ja kao stručnjak vidim i zato ja iznova upisujem nove edukacije, učim, redovito plaćam različite vrste terapija za rad na sebi i tako dalje. Ali ono zašto je moj biznis uspješan nije isključivo zbog toga. Naravno da jedan velik dio objašnjava upravo to, zato što ja kada na taj način pristupam svojoj stručnosti i kompetentnosti, naravno da svom klijentu mogu ponuditi jednu puno širu perspektivu nego da sam samo išla na jednu edukaciju i to je to, ali ono zašto je moj biznis uspješan nije jedino zbog toga, nego i zato što sam ulagala u ostale 2 nožice onog tronošca. E sad, da se razumijemo, ja sam samo jedna i imam samo 24 sata u danu i iz tog razloga ja ne mogu ulagati jednaku količinu energije i vremena u svaku od te tri nožice. Dakle, ne mogu jednako puno učiti o marketingu i prodaji kao i o psihoterapiji, coachingu i psihologiji. Zašto? Zato što nema šanse da uspijem biti na sva ta 3 polja jednako dobra i privatno imati život i voditi računa o zdravlju i o hobijima i tako dalje. I do čega onda tu dolazimo? Do toga da iz tog razloga biram mentore koji će mi pokriti ova druga 2 područja, odnosno namjerno biram ljude koji uče puno o tom području u kojem ja nisam stručna, jednako koliko ja učim u onom području u kojem ja jesam stručna. Primjerice, ja kada biram biznis mentora, onda gledam tko je to, tko ulaže toliko puno vremena, znanja i energije u teme marketinga, biznis strategija i prodaje, kao što ja ulažem u teme psihoterapije, psihologije, mentorstva, coachinga i tako dalje. I na taj način ja znam da kada ja platim, zato što na taj način razmjenjujem to, ja kada platim takvog mentora, onda znam da mi je ta nožica stabilna. Ono što se događa je da većina ljudi pokušava hendlati sve te 3 nožice samostalno kako bi uštedila neki dio ili zato što misli da ne može odmah od početka investirati u pomoć ili slično tome. I ono do čega onda dolazimo je da su nekako sve 3 nožice u tom trenutku klimave.
Nedavno mi je pisala jedna klijentica, odnosno potencijalna klijentica koja mi je rekla da želi pokrenuti neki svoj blog na temu psihologije i da je trenutno na edukaciji za web developera. Ono što sam joj ja rekla je da joj nikako ne bih preporučila da nastavi sa tom edukacijom ako želi biti stručna u psihologiji. Zašto? Zato što ako ona nastavi educirati se u svemu pomalo, dakle malo o developingu, pa malo o marketingu, pa malo o psihologiji, pa malo o web dizajnu, pa malo o SEO optimizaciji na Google i tako dalje, ona će biti svaštar. Dakle, znači od svega pomalo, a u ničemu neće biti toliko dobar stručnjak da netko ko bira kvalitetu i stručnost je spreman platiti je apsolutno nebitno koju cijenu baš da bi bio kod nje klijent. Jer ja nema šanse da bih mogla ovako, ajmo reći, dubinski i brzo pomagati svojim klijenticama, kako radim trenutno kroz svoje programe, da sam ulagala istu količinu energije koju sam ulagala u svoje stručno znanje, da sam toliko ulagala i, na primjer, u dizajn, u SEO optimizaciju, u marketingu, što god. Jednostavno ne moramo znati sve, niti je moguće da budemo eksperti i da nešto znamo toliko duboko u toliko različitih područja. Naravno, drugo je kada primjerice pričamo o Bill Gatesu koji zna jako puno toga i koji ima jako puno godina. Ali mi koji smo mladi i koji pokrećemo ili trenutno podižemo svoje poslove, apsolutno je nemoguće da budemo eksperti u svemu, a da se pritom ne raspadnemo. U jednoj od Tim Ferrissovih knjiga, više se ne sjećam koja je to bila, i on je jako lijepo to opisao kada je rekao da nije najpoznatiji i najčitaniji onaj pisac koji najbolje i najkvalitetnije piše, nego onaj koji se najbolje zna prezentirati. E sad, do čega tu dolazimo? Dolazimo do toga da onda u svijetu postoje ljudi koji uopće nisu najbolji u nečemu što rade, bilo to terapija, pisanje, što god, ali dolaze do velikog broja ljudi. Ta nas činjenica, koja je realnost u današnje vrijeme, može frustrirati na negativan i na pozitivan način. Ako nas frustrira na negativan način, to znači da ćemo pričati o tome kako živimo u najgorem trenutku ikad, kako je svijet nepravedan, kako danas više nikom i ničemu ne možeš vjerovati i tako dalje. Ako odlučimo da nas to frustrira na pozitivan način, to onda znači da ćemo se okrenuti pitanju, ok, zašto ovo mene boli, zašto ovo mene toliko dira, i da će nas to onda pokrenuti u akciju. Na primjer, da sam ja pisac i da me frustrira koliko se knjiga proda od nekih ljudi koji uopće nisu pisci i ne znaju pisati kvalitetno. Ono što bi značilo da me to frustrira na pozitivan način bi izgledalo tako da ja onda potražim nekakvog marketing stručnjaka i platim ga da mi on napravi taj dio koji ja ne znam, a to je da zapravo napravi od mene brand koji će mi onda pomoći da se moje knjige bolje prodaju. Kada ja ne bih imala tu silnu želju i potencijal da ja toliko knjiga prodajem koliko neko ko je bestseller autor, mene to tada ne bi niti frustriralo. Ali to je tema o kojoj ću pričati u jednom od narednih podcasta, zato što bi sad išla u preveliku širinu kada bih još i to obrađivala. A sada bih za kraj dala svoj primjer kako sam ja razvijala, odnosno razvijam i dalje svoju stručnost i svoj biznis, u nadi da će ti to možda kroz primjer pomoći da ti lakše doneseš odluku gdje si ti i što je tebi u ovom trenutku potrebno. Kao prvo, naravno da sam ja na samom početku imala onu misao koju ima 99%, ako ne i 100% ljudi koji tek kreću, a to je još ne znam dovoljno. Ali mi nikada nećemo znati dovoljno zato što više učimo, to nam se više svijet otvara. I to više razumijemo koliko stvari još postoji o kojima ništa nismo čuli, ništa nismo znali. Ja zaista što više istražujem psihologiju čovjeka, to više razumijem koliko nam je toga još nedokučivo, koliko toga još postoji što ne znam i što me tek čeka da naučim. Iz tog razloga čekati da naučimo sve
je apsolutno sabotirajuće i ne vodi nas nigdje. Naravno, ono što moramo, i to podcrtano najdebljim markerom, ono što moramo znati, o čemu moramo voditi računa, je odgovornost svakog pojedinca kao stručnjaka za ono što radi. Dakle, naravno da ne bi bilo stručno od mene da ja bez ikakve terapijske pozadine i edukacije kažem, evo ja mogu savjetovati ljude zato što mene moji prijatelji baš pitaju puno savjeta, znači da sam ja u tome dobra, tako da evo ja sam sada terapeut. Apsolutno takve stvari ne podržavam, ne pričam o tome kada pričam o tome da nam ne treba više edukacije i tako dalje. Kao što sam rekla, ja prva sam završila jednu terapijsku školu, sada upisujem drugu, pored toga coaching i još razne stvari, baš zato što mislim da je ulaganje u sebe kao stručnjaka apsolutni prioritet. Ali, ako pogledamo retrogradno kako sam ja to radila, onda ćemo vidjeti da sam ja prvo nekoliko godina kroz fakultet koji je i sam po sebi dosta usmjeren na osobni razvoj, gdje smo jako puno morali raditi na sebi, i kroz dodatne edukacije koje sam pohađala tijekom fakulteta i kroz volontersko iskustvo koje sam gradila tijekom fakulteta, dosegla sam određeni nivo znanja, kompetencija i vještina. Sa time što sam tada sakupila, pokrenula sam blog. Dakle, nisam čekala da završim još psihoterapijsku školu, da još napravim ovo, da se još zaposlim tamo, da još pročitam x knjiga i tako dalje, nego sam si rekla, ok, dakle, ove informacije koje ja sada imam su meni pomogle da živim drugačije, da potpuno preokrenem svoj život, da od osobe koja je bila toliko samokritična, pa onda i kritična prema drugima, toliko nesigurna, toliko sam overthinkala da sam nekad mislila da ću morati otići u Indiju jer sam mislila da mi nema pomoći nego da odem tamo i da tamo učim kako se smiriti i kako biti u sadašnjem trenutku. Mislim, sad mi je to smiješno, ali tad mi nije bilo niti najmanje. I dakle, rekla sam sami sebi, ako je tebi ovo sve koristilo, da ti ne samo izliječiš sebe mentalno, nego i fizički, zato što sam se u toj fazi već i fizički bila razboljela, onda sigurno može pomoći još nekome. I u tom trenutku sam odlučila pokrenuti potpuno volonterski blog i Instagram profil na kojima sam krenula dijeliti te informacije i ta znanja. I ako netko pogleda malo moje prve blog postove i prve objave, onda će vidjeti da je tu bilo jako puno navođenja literature, autora, dakle izvora odakle sam to nešto čula. Što mi to pokazuje? Pokazuje mi da sam u to vrijeme bila nekako nesigurna na tom terenu, što je vrlo normalno i vrlo logično za očekivati, zato što iako sam ja tada već bila samopouzdana osoba, nisam imala iskustvo osobe koja piše blog, osobe koju čita jako veliki broj ljudi ili sluša i tako dalje. I to je isto jedna važna lekcija, a to je da zapravo samopouzdanje, koliko god ga imali u jednom području života, ne može se prelijepiti na neki drugi dio koji nam je nov. Tako da niti samopouzdanje ne možemo čekati, nego krenuti u akciju i putem ga graditi. E sad, ono što se dogodilo putem je da sam ja zapravo osjetila nekako i što publici, odnosno tada već moj zajednici najviše treba i što je to što meni najviše leži, i tada sam se krenula, što se tiče edukacija, usmjeravati specifičnije. Pa sam upisivala različite edukacije, programe na temu samopouzdanja, na temu ljubavi prema sebi, na temu unutarnjeg govora. I pored toga sam imala tu bazičnu, mislim, ajmo reći pod navodnicima, bazičnu edukaciju za psihoterapeuta. I onda sam došla, ajmo reći, na idući nivo, a to je ok, sada sam počela zarađivati od ovoga i sada taj novac mogu usmjeriti u nove edukacije. I to je, ja to vidim zaista kao stepenice, dakle hodamo, dođemo do određene stepenice. Onda od toga krenemo zarađivati i od toga si možemo priuštiti još bolje i još veće edukacije. Ja da sam čekala da prvo sakupim svo znanje svijeta, da bih onda krenula, ja nikada ne bih krenula, zato što nikada si ne bih mogla priuštiti edukacije i terapije koje si sada mogu priuštiti, da bih onda bila još bolji alat svojim klijentima. I tu namjerno ne spominjem samo edukacije nego i terapije, zato što zaista vjerujem da edukacije nam mogu pomoći jedan teorijski dio,
ali da neke stvari jednostavno moramo osvijestiti kod sebe, vidjeti kod sebe i proći kod sebe da bismo onda bili zaista kvalitetan alat svom klijentu. Jer i tu se nekako vidi zaista razlika između onih ljudi i onih, ajmo reći, stručnjaka koji nam nešto pričaju teorijski, trebalo bi ovako, moraš to ovako, koraci do toga su ti i ti. I s druge strane osoba koje su taj put prošle na svojoj koži. Zaista nije isto i to se vrlo jasno osjeti kada nam netko priča iz teorije, a kada nam netko priča iz iskustva. I da se još kratko vratim na taj svoj put, ono što je još bilo nekako jako važno za taj moj put je da kada sam htjela preći na idući nivo, onda, dakle, od toga da znam nešto i da prenosim to nešto, do toga da idem sad na idući nivo i edukacija i prenošenja i kvalitete programa i tako dalje, da sam, ajmo reći, da bi se podigla na tu iduću stepenicu, koristila nove puteve, nove alate, nove mentore i nove kompetencije. I tu je ono kada kažem da sam, na primjer, upisala biznis program kod svoje biznis mentorice zato da bih naučila, ok, kako da ja sad sve to što znam prenesem široj masi. Zato što mi je bilo vrlo jasno da to što ja znam nešto iz psihoterapije ne govori i ne svjedoči tome da ću ja doprijeti do velikog broja ljudi. I to vidimo kod jako velikih stručnjaka koji su zaista onako autoriteti u svijetu, ali dio njih zaista to ne zna prenijeti dalje. Sigurno je svatko imao barem jednog profesora koji je bio odličan u nečemu, ali nije to znao prenijeti i kao profesor je bio loš. Ili, na primjer, neki igrač koji je genijalan, ali nije dobar u ulozi trenera ili obrnuto. Dakle, iako me ni marketing, ni biznis strategije, ni nikakve tablice, ni dizajn, ni web, ni SEO, niti ništa slično nije zanimalo, morala sam se djelomično educirati zato što ne mogu niti angažirati i delegirati apsolutno 100% sve. Dakle, i da bih angažirala nekoga, moram nešto o tome znati da bih mu znala zadati zadatke i da bih znala pratiti je li to napravljeno u skladu sa onime što ja želim i što ja trebam. Tako da, ukoliko nisi sigurna koju edukaciju upisati, je li sada pod navodnicima pravi trenutak za upisati nešto ili ne, provjeri kako stoji koja od nožica onog tvog tronošca, a to su, dakle, stručna znanja, biznis znanja i mindset, i vidi što je to u što si uložila najmanje svog truda, vremena, energije i novca. I temeljem te analize ćeš najlakše otkriti koje je to područje u koje ti se najviše isplati u budućnosti investirati. Ono s kime ja radim su osobe koje su zaključile da im je ova nožica mindseta upravo ona koja ih dijeli od njihovih rezultata. Zašto? Zato što su se educirale u svojoj struci, dakle imam jako puno liječnica, psihoterapeutkinja i ostalih stručnjakinja koje zaista imaju jako puno znanja i iskustva u području kojim se bave. S druge strane, ili imaju ili su imale biznis mentora i znaju otprilike što bi trebalo napraviti po pitanju nekakve biznis strategije i narednih koraka, ali pritom ih koči mindset. Ako godinama konstantno ulažeš u edukacije iz područja struke, a da pritom tvoji rezultati iz tvog posla ne rastu eksponencijalno sa time, onda je možda vrijeme da prestaneš nakratko sa tim edukacijama i usmjeriš se na ostale dvije nožice. Jednako tako, ako iznova plaćaš biznis mentora, a da ne primjenjuješ one lekcije koje su ti u tom programu potrebne ili koje primjećuješ da bi možda trebalo napraviti, onda je možda vrijeme da kreneš raditi na mindsetu. Ono što je jako zanimljivo je kod mojih klijentica iz programa Poduzetnija je da upravo one koje su primijenile sve lekcije su one klijentice koje će nastaviti u idućem
krugu, dakle u grupi koja kreće od ožujka, dok one s druge strane koje nisu primjenjivale neće niti nastaviti. Sad možda bi nekome logično zvučalo, pa ako sam sve primijenila, sve lekcije poslušala, nema smisla da nastavim. I s druge strane, ako još nisam stigla sve pročitati, preslušati i primijeniti, onda je logično da nastavim. Ali upravo je drugačije. Dakle, ako sam sve primijenila, onda vidim korist u tome da nastavim sa tim mentorom i u tom okruženju rasti i zato ću nastaviti. A s druge strane, ako mi ovaj program u ovom trenutku nije pomogao, program neće biti drugačiji, naravno bit će neke nove lekcije, ali nije poanta u tome, nego u vanjske okolnosti će ostati nepromijenjene i ako se ja ne promijenim, rezultat će biti jednak. Tako da tu dolazimo do pravog pitanja, a to je ne što ja očekujem od ove edukacije, nego što ja mogu očekivati od same sebe. Nadam se da ti je ova epizoda bila korisna i čujemo se u idućoj.